деп бара шатланып. Короче, ben ауылда қайтып барамын. Өдемелге енді нешік тұрады? Давай, сосед Жебелсемәли. Тұра, әлбетті бүкіт. Қадамдан. Мен, короче, қайтып еттім де. Обратно иду неге магазинға. Купить хлеб. Вот жол. Икмак аларға сап кеттім. Супермаркет. Иду в супермаркет. Вот смотрите, друзья, аулский лук. Вот. Коровья лепешка. Городской был кеткес. Боқтыла көрмеймін вообще. Шап еттім, бақып кеткен. Еще кетіп барған болам да ол. Кетіп барған болам. Нендей сықты екен деймін. Что это мана терила вот. Это вам не стиральный автомат, а ручной автомат. Юабы бән. Өсі өләмшіп сарқатабы бақсыла. Керек самышына. Всем приветики, шулайтып мынаны урампалатам, пока ямғыр яумаслык. Резинкамды таба алмайым, кесем болса ендімді әлі қайғалғаным. Шул өзімден резинканы алып қайтырған қылым. Шул әдір шылай еріп жатам енді. Бұда тегеяқта тоже опилка, пока ұяқта не ішлейінді. Короче, крышаға үсмейш, немәке болали, шул не ішлейінді. А мында надо убраться, потому что у нас скоро будут гости. Ауылдағы әш, ошо инде букташлау. Evet, букташлау жүрем. Короче, бүгінге бук көп екен. Вот. Мында менің личный тияусы бар. Ол деп тұра мен апарып келем. Шаятам инде әмінде. Некейм. Evet. Айтмай беремін. Когда я приезжаю в деревню, как обычно идет дождь. Как обычно идет дождь. Миманда коймак берем. Это блины делаю. Сколько получилось. И вот. Салам. Чай. Сметана домашняя. Инем әйтә, ошо магаш тау бар бит. Шунда аша айтып нейләр томанмы, немәме, аша төтәгән тымак торһа инде. Инем әйтә тагыла ямгыр ява сакты инде. Ошо төтәмәгән немәләр булмаһа инде, яумай инде. Вот, и действительно иртәннән бирле шунда төтәп тик тора. Вот. Тагын ямгыр ява инде. Әмәдән урам буен карап алган. Күршеләр. Булар уже теге як урамнар инде. Бу күршеләрне карап алган.
Мындағы тастар уже толып келе. Теге ямғыр ява башлағанда инеметкені қой деп қойғайны мына уже толып келелер. Бұл бысырақ түгел, шул ямғырдың бысырағы енді. Всем доброе утро, друзья. Я тут, короче, опять крапиву убираю. В тот раз не доубрали же, остаток убираю. Мама сказала, надо скосить и я гарай башина халыга. Потом зимой будем давать корову. Так, там не только крапива, такие растения тоже есть. Вот. Лесная охрана. Лесная охрана осылка кетті. Мен абатып қалам енді. Покаттың. Күн елытты, мен кеседен берлі сілтер ем. Мұнсасын да стиралка полуавтоматта ева башлагайным. Вот, сақатыра кесе күн болманы. Ямғырялды, бүгін мына анай сақатып жүрейм. Аккуратым. Мына сілтер. Намында сақатам енді. Эсе болып кетті, курткымды хатта атып бердім. Короче, шаверейным балалар неге кетірге болдылар. Бүгін дәлі приезжает куда-то. Шмурат. Да. Гонорар факита. Бара. А у меня продолжается отпуск. Вот таким образом. Адыр Ишмурат, но неге покатин. Адыр олатып қояйды неге. Пабартқа бірін білмей. Evet. Bak. Sen havluna yarımlar indi. Fakat tuttur. Вторая партия. И сойып кетті тему. Ертең немлерді атқайдым. Бірі қайта, бірі кете. Атайымдар мен ұсылған қайттыларға собранияға сойып кеттілер. Оказывается, беден мына ошы тау башы бар бит. Ошы тирәлі айттым, тау башы. Шунда бір вышка ұтыртырға айталар екен. Вышка МТС ма, немеме, короче, шулар енді. Никакое правило yok. Правилалар не хотят соблюдать. Шунда ұтыртырға айталар енді. От жилых домов несколько километров должен быть бит енді. А бұларға все равно разрешение бергенер, ишлер типа. И хотят сейчас возмущаться насчет этого. Это же плохо влияет на здоровье человека тоже. Вот поэтому пошли. У Алекса есть любимое место. Это вот. Мы sana sığıp gelem. Ha? Yok. Yok. Benzin yapmış adam.